Nekoliko gradova u Srbiji moglo bi uskoro da dobije novu vlast. Socijalisti najavljuju da će početi razgovore sa naprednjacima i Ujedinjenim regionima o formiranju novih koalicija i na lokalu. Ja mogu da kažem da sam ja juče već naredio ljudima iz SPS-a, a to sam uradio još i prošle nedelje, da se povedu konkretni razgovori oko toga sa predstavnicima SNS-a, URS-a i drugih stranaka. Zato sam zadužio Žarka Obradovića kao zamenika predsjednika SPS. Leskovac je jedan od gradova gdje naprednjaci traže da budu deo vlasti. Ma neće vratiti! Neće vratiti više! Izvolite, blokiraj sednicu! Gradom trenutno upravlja koalicija DS-SPS uz Narodnu partiju Maje Gojković i Socijaldemokratsku stranku. Dakle, ma neće vratiti! Neće vratiti više! Izvolite, blokiraj sednicu! Socijalisti kažu čekaju signal rukovodstva. Ali, pazite, jedno je želja, a drugi mogućnost. Naprimjer, ja bih želeo da imamo koaliciju sa Obamom, pa bi Leskovac bio, kako kažem, bogat grad, ali ne može. Kada partija u Beogradu, rukovodstvo partije, odnosno glavni odbor SPS odluči, ja ću kao predsjednik aktuelni staviti to na dnevnom redu. Ukoliko gradski odbor odluči da menja koaliciju, ja se moram povinuti odluci.